nk'uko amateka bigaragaza, igihugu cya Ukraine ni kimwe mu bihugu byahoze bibarizwa muri leta y'ubumwe bw'Abasoviyete. Iyi leta kandi yari igizwe n'ibindi bihugu by'ubu birimo Burusiya, ari nawo muzi w'iyi leta: Belarus, Uzbekistan, Georgia, Azerbaijan, Lithuania, Moldova, Latvia, Kyrgyzstan, Tajikistan, Armenia, Turkmenistan, Kazakhstan na Estonia. Ariko nyuma y'isenyuka ry'iyi leta, maze ibi bihugu byose bikagira ubwigenge muri Kanama mu 1991, Ukraine ihora irebana y'ingwe n'Uburusiya, kuko Abarusiya bumva ko Ukraine ari igice cyabo ndetse bagomba kubategeka, mu gihe Ukraine nayo yiyumva nk'abanyaburayi ndetse bagomba kujya muri OTAN. Mu gihe intambara ihuza ibi bihugu byombi ikomeje, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yumvikanishije ko iki gihugu cy'igihangange ku isi, Amerika, gishobora kugenzura inganda z'amashanyarazi za Ukraine. Ibi nibyo ngiye kukuramburira, twumva icyo Putin na Zelensky wa Ukraine babivugaho. Nge mwumva ndi mwarimu Kijana, bahaye ikaze. Ariko niba utarakora subscribe wayikora, ndetse ugakanda no kukazogira kari ku ruhande kugira ngo inkuru zacu zijye zikugeraho ako kanya zigitangazwa. Perezida wa Amerika Donald Trump yagiranye ikiganiro kuri telefone na mugenzi we wa Ukraine Volodymyr Zelensky cyamaze igihe kingana n'isaha, ndetse ashima ko cyari cyiza icyo kiganiro, ndetse cyabaye nyuma y'umunsi umwe Trump avuganye kuri telefone na mugenzi we wa Burusiya Vladimir Putin kugira ngo bumvikane uko habaho amahoro arambye no guhagarika intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Nyuma y'iki kiganiro, Zelensky yavuze ko yemeza ko amahoro arambye ashobora kugerwaho uyu mwaka babifashijwemo na Trump. Ibiro bya Perezida wa Amerika White House byavuze ko kuba Amerika ishobora kugenzura inganda z'ingufu za nucleaire za Ukraine nabyo byaganiriweho, nubwo nyuma yaho Zelensky yavuze ko ibi byavuzwe gusa ku ruganda rw'amashanyarazi rwa Zaporizhzhia rwigaruriwe n'Uburusiya. Ni umwuka bigaragara ko ari mwiza wo muri icyo kiganiro, utandukanye cyane n'uwaranze uruzinduko Zelensky yagiriye mu biro bya Perezida wa Amerika mu kwezi gushize, ubwo aba bategetsi bombi hamwe na Vice Perezida wa Amerika Vance bashyamiranaga bikomeye. Icyo kiganiro cyeje kuwa gatatu tariki ya 19 Werurwe 2025 cyabaye inshuro ya mbere abo bagabo bombi bavuganye kuva haba iyo nama yabo yo mu biro bya Perezida wa Amerika, nubwo kuva icyo gihe amatsinda y'impande zombi yahuriye muri Arabia Saudite akaganira ku cyifuzo cy'agahenge k'iminsi 30. Nubwo icyo cyifuzo cyo guhagarika intambara mu bice byose byo muri Ukraine gishyigikiwe na Ukraine na Amerika, Putin we yaracyanze ubwo yaganiraga kuri telefone na Perezida wa Amerika kuwa kabiri w'iki cyumweru tariki 18 Werurwe 2025, ndetse yanga gushyira umukono ku masezerano yo gutanga agahenge nk'uko byemejwe muri Arabia Saudite. Muri icyo kiganiro cyahuje Donald Trump na Zelensky, Zelensky yavuze ko yakwemera agahenge k'igice karimo guhagarika ibitero ku bikorwa remezo by'ingufu z'amashanyarazi, ku nzira za gari ya moshi no ku byambu bya Ukraine kashyirwaho mu buryo bwihuse. Ariko Perezida wa Ukraine yaburiye ko igihugu cye cyakwihorera igihe Uburusiya bwaba burenze ku ngingo zaba zemeranyijweho muri ako gahenge. Akomoza ku ndege nto z'intambara zitajyamo umupilote zizwi nka drone no ku bisasu bya misile, yagize ati: ndabyumva ko igihe cyose tuzaba tutarumvikana n'Uburusiya, igihe cyose hatarabaho inyandiko duhuriyeho no ku gahenge k'igice, ntekereza ko buri kintu cyose kizagaruka. Mu butumwa yanditse ku rubuga nkoranyambaga rwe rwa Truth Social, Trump yavuze ko icyo kiganiro cyo kuri telefone cyari kigamije guhuza Ukraine n'Uburusiya ku bijyanye n'ubusabe bw'ibyo bihugu byombi n'ibyo bikeneye. Yongeraho ko ibikorwa byo kugera ku gahenge birimo kuba. Nyuma yaho, mu itangazo rivuga ku ngingo ku yindi mu buryo burambuye, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio yavuze ko Trump yemeye gufasha Ukraine kubona cyangwa kugera aho ikura ubundi buryo bw'inyongera bw'uburinzi bwo mu kirere, by'umwihariko ubuturutse ku mugabane w'i Burayi. Yavuze ko abo bategetsi bombi bumvikanye gusangira amakuru bya hafi hagati y'abakozi babo ba gisirikare mu gihe uko ibintu bimeze ku rugamba birimo guhinduka. Ibi biramutse bibaye byatuma Zelensky yiruhutsa. Ubwo yaganiraga n'abanyamakuru mu buryo bw'iyakure bwo kuri interinete, Zelensky yavuze ko ikiganiro yagiranye na Trump cyari cyiza
kuko ngo baganiriye ntacyo bakinganye cyangwa baciye ku ruhande, ndetse anemeza ko cyari ikiganiro gifite ireme cyane. Ku rubuga nkoranyambaga X, Zelensky yanditse ati: twemeza ko dufatanyije na Amerika, dufatanyije na Perezida Trump ndetse n'ubutegetsi bwa Amerika, amahoro arambye ashobora kugerwaho uyu mwaka. Mu kiganiro cyo mu buryo bwa video kandi yagiranye n'abanyamakuru, Zelensky yavuze ko yemeza ko Putin atakwemera agahenge kuzuye mu gihe ingabo za Ukraine zikiri mu karere ka Kursk ko mu burengerazuba bw'Uburusiya. Ukraine yagabyeho igitero gitunguranye muri Kanama mu mwaka ushize wa 2024. Zelensky na Putin bavuze ko bakwemera guhagarika ibitero ku bikorwa remezo by'ingufu z'amashanyarazi, ariko kuva babyemera bombi bashinjanye gukomeza ibitero. Trump yavuze ko ikiganiro yagiranye na Zelensky cyamaze hafi isaha. Amatsinda ya tekiniki ya Ukraine na Amerika ubu yitezwe guhurira muri Arabia Saudite mu minsi iri imbere. Mu biro bya Perezida wa Amerika mu kwezi gushize, Trump yabwiye Zelensky ko atarimo gushimira bihagije Amerika kubw'ubufasha bwayo bwa gisirikare n'ubwa politiki, ndetse ko arimo gukina urusimbi rw'intambara ya gatatu y'isi. Nubwo Amerika yahagaritse imfashanyo ya gisirikare no gusangira amakuru y'ubutasi na Ukraine, ariko abadiplomate bashoboye kuvugurura umubano, ndetse ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa Werurwe impande zombi zemeranyijwe ku gahenge. Mu kiganiro kuri telefone yagiranye na Trump, Putin yemeye guhagarika ibitero by'Uburusiya ku bikorwa remezo by'ingufu z'amashanyarazi bya Ukraine. Hafi 80% by'ibigo by'ingufu z'amashanyarazi bya Ukraine byasenywe n'amabombe y'Uburusiya, nk'uko Zelensky yabivuze mu kwezi kwa 9 k'umwaka ushize. Ariko yavuze ko agahenge kuzuye gashoboka igihe gusa abafasha Ukraine baba bahagaritse kuyiha imfashanyo ya gisirikare, ingingo ya mbere yaho inshuti za Ukraine z'i Burayi zanze gushyira mu bikorwa. Nyuma y'amasaha ibi biganiro byombi bibaye, Ukraine n'Uburusiya byagabanyeho ibitero. Ukraine ivuga ko ibitaro byayo byarashweho. Abategetsi bo mu karere ka Krasnodar mu majyepfo y'Uburusiya bavuze ko igitero cya drone cya Ukraine cyateje umuriro muto ku bubiko bw'ibitoro. Nubwo habayeho ibyo bitero, ejo hashize kuwa gatatu tariki ya 19 Werurwe 2025, Ukraine n'Uburusiya byahererekanyije ifungwa. Buri ruhande rwarekuye imfungwa 175 zo mu ntambara. Zelensky yavuze ko uko guhererekanya imfungwa ari kumwe muri kunini cyane kubayeho. Yongeyeho ko Uburusiya bwashyizemo n'abasirikare b'inyongera 22 bakomeretse cyane. Muri iyi ntambara imaze imyaka 3 yangiza ibikorwa remezo bitandukanye, ndetse abantu ibihumbi bakahaburira ubuzima, Uburusiya buherutse kubohoza igice kitari gito cy'ubutaka mu ntara yabwo ya Kursk cyari cyarigaruriwe n'ingabo za Ukraine mu gihe cy'amezi 7 ashize. Inkuru zacu nakagaruka, kandi ndabashimiye. Mugire amahoro y'Imana, mujye muhaha muronke.